ishimwe urasanga abagabo bose iyo bacayeyo Gakiza kirikiri horaho imisiri kiragenda bamukurikire gute no n'abasore nka bamwe mubere ukore ibana iryo jwi ryawe Imana yarishaka bamukurikire gute ngo wewe niwakurikira Imana ntakizogutera ubwoba nka jewe pasiteri jewe nta kintu na kimwe gihari kintera ubwoba nta na kimwe urahazi nimba maze nkaga ijambo ry'Imana wegumana inzoga zirengwe izo nzoga zawe kijuka bibize mu kibuye Imana iguhezagire musore aha ni Imana yo mu kandi we barakuvuga rekunda mutwenje kumurambika baragenda jenzo ubwo busuma bwawe n'izo nzoga zawe Jesus is Lord. kuba wanyumviye ukumvira hajya wumvira Imana ubisanzwe hajya jewe nakiza neza ujya Mungu namureke ujya ndihebye n'ubumarani byinshi inzoga zaramurongoye we nubona n'isura yiwe kari y'abamarayi ujya naramuhebye akira gakiza muri Yohana kangahe 5:1 havuga gushe Jesus! Pastor wabonye byanyu oye karagaciyemo I don't want peace. mbonye n'ukuru cyane oya ntibiguterwa ba musore ibyo nitubonye biragenda kwizigiye umukozi w'Imana iki kibira yiwanje neza cyane nawe udanora Dena amaze kwakira gakiza nta kintu kiri kizoza kintira ubwoba gakiza nakige je nakubwiye turi muri Yesu nta bwoba ikizoba cyose Imana Jesus!